Nalaze unutar start mašine, osoblje napušta napravu, starter Zoran Vošović, pušta trku Josip Kolar. Najbolje startuje Magic Loot, Wilmer McLean. Magic Loot, Wilmer McLean, na trećoj poziciji s polja Alcatraz, falš tempo u trci Josip Kolar. Magic Loot, Wilmer McLean, iznutra pokušava da prođe i prolazi Jaroslav Limekuć sa Loot. Thomasa Persija, četvrta pozicija za Alcatraza, peta pozicija My Dear Friend, šesta pozicija Brainiac. Trku vodi Magic Loot. Magic Loot dužina i po prednosti u odnosu na Wilmera McLean. 2 dužine pa Thomas Percy. Potom 3/4 dužine pa Alcatraz. Na petoj poziciji Brainiac, šesta pozicija My Dear Friend. I dalje falš tempo u trci Josip Kolar. Vidjet ćemo kome će to najviše odgovarati. Tempo diktira Magic Loot. Magic Loot, Wilmer McLean. Treća pozicija Alcatraz. Stiže do njega i Brainiac. Očekuje se promjena tempa. Brainiac izbija na treću poziciju. To prati Wilmer McLean. Trku vodi Magic Loot. Napad Wilmera McLeana i Brainiaca. Ko vodi sada ovo nadmetanje, ne prepušta tako lako lidersku poziciju Magic Loot. Brainiac izbija na čelo ove trke. Brainiac za glavu ispred Magic Loota, Wilmer McLean. Treća pozicija Magic Loot. Četvrta pozicija Thomas Percy, s polja galopira Alcatraz. Na začinju prve korbače opomene dobija My Dear Friend. Trku vodi Brainiac, prve korbače dobija Wilmer McLean. Trku vodi Brainiac, Wilmer McLean nema odgovor na to. Brainiac, Wilmer McLean na trećoj poziciji Alcatraz. Tu je i Thomas Percy. Trku vodi Brainiac, Wilmer McLean, Thomas Percy, Alcatraz. Brainiac, Wilmer McLean, Thomas Percy ide s polja. Thomas Percy ugrožava tamo i Wilmera i Brainiaca. Thomas Percy će dobiti trku, Josip Kolar. Thomas Percy rešava Brainiaca. Thomas Percy, Brainiac, treća pozicija Wilmer McLean, četvrti My Dear Friend. Thomas Percy, petogodišnjak Astratog Persija, osvajača engleskog derbija i kove Srpskog galopskog saveza, uručit će tepar porodici Krajčinović za trijumf njihovog Thomasa Persija u trci Josip Kolar. Dame i gospodo, jedan aplauz za onoga koji prvi put kročio na beogradski pesak.